Loron dia Bamaluk Sira, Vila Valeu Hawa Rapito dos Santos e a programa Entrevista Exclusiva. Entrevista exclusiva edição ohinian, onde tópico maka prevenção ba mora stroke iha Timor-Leste. Também Maluk Sira horas na dadão marcou a presença iha estúdio agência da Toli iha Farol Dili, especialista neurologia Husi Hospital Nasional Guido Valadares Dili, Dr. Elísio Soares. Saya explica baita bocira quando a prevenção moras crônico iha Timor-Leste. Loron Diak no bem-vindo baita bo. Loron Diak, bom dia. Bamaun agapito studio agência Tatoli Farol Lili no Maluk karena tomak oinda dari dane hamutu kami yani. Dia. Maluk Sira ohin loron ruanu luresin sia fulan Otobro tinan riun ruanu luresin 5. Mundo Tomax celebra Loron Mundial Stroke. O objetivo da maca atu consciencializa global com a perigo husi mora stroke, fatores no risco, no most importância husi detenção no atendimento cedo. Ia tinang idane, ia tinan riun ruanu luresin 5. Organização Mundial Stroke, foti tema maka every minute count, ka conta cada minuto. O kampanye global, onde sensibiliza para cidadão em mundo tomac, atu conhece quando a sintoma husi stroke, no hala ação, no atendimento cedo. Também doutor, ita kuliah quando a moras stroke e o loron mundial, mundo tomac celebra loron stroke, no oinsa ho Timor-Leste. Atu comemora evento importante da também tarefa que a Timor-Leste dá um número moras stroke cada loron sempre aumenta. Dia ona ini iha Timor-Leste ita nasan nebe makpuen hahu honini na numero especialista ba iha neurologia nebe mak minimo tebes konta hohau poin 9 tolu ida atiwi iha Ministerio Saudi na mak hamutu hohau iha itini Hospital Nasional Guido Valadares depois colega ida fale halo de licença anual então ao mesmo mainawa hanoin itulah ya preparação nebe máximo ba iha comemoração ba loron mundial stroke dane aibe hanesan Timor-Wan hanesan neurologista especialista ba moras dane duni preparação katak ohin ita halo entrevista exclusiva dane hanesan itenia meio nebe mak hodi hato wa itenia população to mak Timor-Leste nian li hosi tema nebe mak agora dadaon hosi organização moras stroke mundo nian hato karak every minute count idane amimos hato duni tema nebe hanesa katak ia every minute count nen ya objetivo katak ia cada minuto ia mundo acontece ema ida orua hetan moras stroke ia nebe det ia Timor-Leste la acontece poi ia Indonesia bela acontece ida rua o ia nação serasel bela acontece ida ne hodinune anesan ohin maun explica cada for awareness campaign ba itania cidadão toma hodi reconhece sintomas no sinais atunune bele atua lalais ba sintomas o sinais ne nebe mak itenia paciente sira o itenia cidadão ida hetan ia Timor. Doutor, mesmo ia Timor-Leste la celebra loro importância com a stroke, né? Mas bem, antes, né, carga Hospital Nacional rola papel importante atu halo sensibilização, informação, nebe máximo ba itenia cidadão insa atu conhece com a moras stroke, né? Hanesan o doutor dehan itanya recursos humanos saya problema hanesan dokter spesialista ba neurologia ne foi na intolo ida ia Ministério Saúde ida ia hospital mais licença tia falta doutor o isa maka ita bocer halo esforço atu sensibilizar informação ba público relação ao mora stroke ne be cada loron hanesan tuir tema ne be conta cada minuto sempre iha ema mora stroke na faten ita esforço halo prevenção ou promoção
ba factores risco sira or sida iha perguntas turmai correctne hausa iha tambalo na fatin ita halo esforço hak basic an ba itenia paciência ba itenia população sira hanesan iha semana idene laran ami começa hamutu ko colabora si Ministério Saudi hamutu ko itenia organização Saudi Mundial e Timor Leste hamutu ko especialista sira nebema corresponde ba iha moras crônico não contagioso sira hanesan cardiólogo sira moras fuanian moras ranmidar o endocrinologia sira nebe medicina interna ami hamutu tumba identifica halo consulta ba itenia centro Saudi sira nebe mak basic hedilaran começa ona ami hahu ia semana idane ia segunda semana idane por sei no hoy se continua avan se continua hoy ba hoy se continua ba itenia municipio sirahoto idane makamnya esforço toma ba minimiza o reduce ba hoy karik hodibele reduce itenia numero stroke nebe mak ia Doutor, karik durante itabot também tare itania recursos humanos nebe menos tebes karik meus ida nebe itabot ser durante haulios meus comunicação social nebe iha itania rain nune bele atualiza informação né o máximo ligo clear ka nune cidadão ser hele área remotas né bele compreende kona ba wensa halo prevenção ka detenção cedo ba moras stroke também tare kata número né cada lorong cada semana karik nia número aumenta makas Iha tinang kutuk kita halo entrevista Hozimin TV kono ba moras stroke na rasik ba itena população sira depois na fatin itamos encourage ba itena colegas ser nebe mak iha serviço saúde município e hospital referai sira atunune se ita labele tun diretamente ba to sira mai be sira mas bele hato informação sene ba ia itenia população sene be mak hela ia areas remotas tamba difícil la lima rese karek número especialista nebe mak minim tebes atau to directamente mai be lihosi itenia serviço ministerial entre iha Ministério Saudi iha mutu ko médicos sira hotu nebe makne sira quando hetan identifica paciente sira nebe mak ko stroke o sintomas sinai sira liga diretamente Miami ini. Doutor, kuliah kona ba detenção no atendimento cedo saya maka hanesan doktor especialista iha neurologia saya maka durante ne experiência itabot ni saya mak durante itabot halo kuliah kona ba detenção cedo no atendimento cedo vai hira ite identifica katak emane iha nasional ka sintoma kona ba stroke nia iha maneras ida nebe mak ita for explicação ba itenia população tomak katak bainhira hetan sintomas idahan sane or sida hose temi sintomas sosinai sane ibung kleu o ain 5 soren forza la iha muta o inhalai la con consciencia idene salah sintomas nebe mak stroke nerasik atau iha nerasik ita nebe mak hanesan pessoal Saudi tem que tomar atenção nona paciente ne ho stroke ne fo hanoi nona ita katak atu halo atu sound nebe sedu labele demora ia fatin nebe mak ita hetamba selain ita demora iha neba husiknya desenvolver tene sintomas sosina ese stroke ne nemok musumai to iha itane capital dili betul tarde tena ita nafatin for prevenção ou kampanye nebe mak liga ho sintomas sosinais stroke nerasik ba itania população sera atunune hotu bele conhece dia iha itania meios nebe mak PowerPoint ou gambar nebe mak ia neba kata ibung kleu kan sane
insulin keleukan sana atau ita fo atenção na ida ne ba itene população sera nan sana non banira hetanan sana lalais hak basic amba ya itene centro saúde ne be mag basic odinune bele deteta sedu itene moras. Doutor, kuliah kono ba número hanasan doutor dihan tema ba celebração loro mundial nebe organização saúde mundial organização saúde stroke nebe sirhili tema batina ida ne maka conta cada minuto ema nebe kona mora stroke. Mais ou menos, doutor, ia Timor-Leste número husi paciente nebe ita de cidadão nebe kona stroke ne mais ou menos oinsa panghira ita buat hal serviço hanesan especialista neurologia e Hospital Nacional Guido Valadares. Dia ia itania ita kuliah nasional ia nivel mundial ita kata karatinan ema sofre caso stroke ne phone kata 12 milhões ne memang sofre karatinan hosi sirane ia 7 milhões mak mate tambah stroke depois mos ia 94 milhões mak ne memang hela ho bida konsekuensi hosi stroke ne rasi agora mai ha popul Timor-Leste ita sedau ia dados ne memang global hodi akumula dados hotu ia Timor Laran toma tambah ita sedau ia itinia fatin stroke hanesan stroke center ita sedau ia stroke unit mus ita sedau ia atau divisi lah lima ita atu akumula hotu dados stroke pacientes serah stroke ne hosi hospital referais lima ne mai hamutuktan ho itenia Hospital Nacional Guido Valadares. Neste momento hosi 2018 até a data ami sobela acumula de ba pacientes era nebemak mai halo baisa iha Hospital Nacional Guido Valadares. Iha Hospital Nacional Guido Valadares hosi 2018 até a data. Então iha itene dados iha ite labele for porcentagem global mas be iha hospital específico ba Hospital Nacional Guido Valadares ita iha tinan kotu 2024 stroke sai hanesan primeiro número ba paciente hotu nebe mak baisa iha amine Departamento Medicina Interna. Iha Departamento Medicina Interna ne iha especialidade lubuk ida mak iha neba onini divisão serviço hanesan cardiologia, neurologia, endocrinologia, gastroenterologia, depois medicina interna, nefrologia, entre especialidade hotu kata stroke saya hanesan ocupa primeiro lugar. Moras nebe mak baisa ihane ba o número amnya quantidade baisa pacientes era ia tinangkotu iha 3.647 pessoas 3.642 pacientes nebe mak baisa iha amnya Departamento Medicina Interna iha tinangkotu 2024 tomak tinan tomak ihane ba número caso stroke nerasik conta a 547 pacientes nebe mak iha baisa homoras stroke hosi sira nerasik iha mate 113 número nebe mate bot ni mosayan hesan primera causa mate iha amine Departamento Medicina Interna honina porcentagem ita kala baiha 25,7%. Neo porcentagem nebe magbot compara ho iha tinangkotu iha stroke nebe baisa ho 421 agora idane sai fila fale depois iha tinangkotu iha porcentagem sai 30%, mais be tinan idane tun, mais be honina número aumenta. Hanoi
cada tinan itenia número agora iha tinan idane durante 6 meses nebema kami recolle dados agora darão iha 6 meses nelaran hetan ona 261 pacientes o stroke o sisira ni hutu iha 43 mak mate ona durante período 6 meses nelaran então idane honio porcento agora darão foi mak 6 meses ita hetan tiana 16% baia mortalidade nebe dados serne ami continua recolha na fatin principalmente ba paciente hutu nebe mak mai baisa e Hospital Nacional Guido Balares lastima kata kita labele acumula hutu dados o se município toma a município Siracelo o Hospital Referência Siracelo tambah ita serau kia centro baia moras estruturasi depois mos e tenia população barak mak sedau ia conhecimento nebe dia baia moras estruturne balu nebe mak ibung kileu de ai 5 sore de antau la halailu baia Saudi mai be sira hanoi fila fale ba medicina tradisional ba potsel usa fale ai moru tradisional ba hotu antau ia desafios balu nebe mak ita soro hodi acumula dados tomak ia itene território timorar. Doutor, sekali kita ia centro ane sama doutor dehan toras ne sidau acumula dados hotu ia território Timor-Leste também ia sidau centro stroke. Sekali kita sidau ia centro stroke dificuldade saída mak kita enfrenta banheira ita sidau ia centro stroke. No saída mak kita hetan depois de ita estabelece centro stroke ia Timor-Leste ne bele atendimento especial itan ba itania moras paciente serna ho moras stroke ne dia ho itenia numero recurso nebe minim ami anesa neurologista Timor-Leste sedau kanoin ba iha centro stroke mai be hanoin uluk ba iha unidade stroke ita hanoin ba iha unidade stroke ne katak cuidado específico ba paciente será nebe ma moras stroke ne rasik na fatin iha desde tinan koduk ita começa halona advocacia ho itenia na ulun sira começa ona iha plano kada depende betul-betul ba iha itenia ekonomia finansiero be hospitalnya finansiero ministerio saudinian hodi nune bele ba oin iha futuro iha tinan nebe badak espera kata tinan ida tinan rua ita bele iha ona unidade estruturasi banera idane iha ona hanesan nasaon hanesan hospital ita iha papel importante de ver tomak agora daron amimos elabora hela hamutu ko organização saúde mundial Timor elabora hera itenia mata dalam ba estruturasi i hodinune bele sensibiliza ba itenia médicos o profissional saúde sira ia município ho ia hospital referência hotu atunune banhera hetan caso estrutur materialan nien itelau bele referela lais mai ene itene hospital nasional Guido Balares odinune ita fo atenção nebe mak específico ba itene paciente sera moras estruturasi ia futuro ho espera kata optimismo hanesan Timor kata kita sai realiza saída mak ita hanoi no ita colher se te estabelece done centro stroke ne se completa ho equipamentos ne bele turun paciente sira ele atu halo tratamento iha hospital mai beda daun ne sa maneira maka hanesan doutor especialista neurologia iha atu fu atendimento bai tene paciente sira beda daun hetan moras stroke no halo bai sa iha hospital nasional Guido Balares dele ita fu atendimento ho itene condição nebe mak ita iha ba ita importante ma itenia estudo nebe mak específico ba paciente sera stroke lilu CT scan ita Hospital Nasional Guido Balares iha ho MRI lena ulun nene ita iha nebe idane hanesan meio diagnóstico fundamental ba pasien hotu ho stroke
Agora, ia município sira lá ia, CT scan lá ia. Então, banheira sira detecta de pasien wansane, Kau sintomas sintomasane sira bel haru kamayana. Ia nema ita bele identifica katak paciente ne ho stroke. Ita ia hela meio diagnóstico ia hela recursos humanos ho saída mak ita ia daun ita lao hetan apoio si tene médico geral Timor Leste ne bemak durante ne lao ho ami faz experiência conhecimento siramos ia nema kas conhecimento ba stroke neras ita fo atendimento ne máximo hela ia itania hospital idane ho baseia ba condição ser ne bemak ita ia balu ne bemak ita sidak bele halo pasiennya etiologia estudo mais profundo ba pacientnya moras stroke rasik ninya causanya saída ita sidak bele identifica di dia tambah ita sai ia falta meio diagnóstico balu ne bemak mais avançado ita precisa anesan saída ne anesan MRI contrast kata MRI contrast ne ninya função o MRI CT anjo ninya função principal ne italeno pasien ninya arterias o ninya venas ne rasik ita bele hatena detecta hotu ene ba idane ita serau bele halo depois itania ultrasound doppler ba kakutak ita serau kia hodinune measure paciente ne pressão circulação kakutak ne ita serau bele ita serau kia depois ia operação pasien balu ne bema ko stroke ia critério hala operação ita sedang bela realiza tambah itene neurosurgery fon ida depois falta equipamento ne bema apoio nia atau ita sedang bela realiza ida ne hotu hanesan desafios ne bema kami hasoro loloron ida itene cuidado específico ba paciente ne rasik sedang ia tamanina la sedang sala ne bema específico ba paciente ne sedang ia então paciente durante vai sa motu de sala interna então ida vai sa hene ida fali vai sa ya sore ne ba ida fali vai então lolos tinggi vai sa ya sala ida de vai sa ya sala ida de depois cuidarmos enfermero ida atende paciente na inhate agora ida ne lá itene recursos humanos minu anta enfermero ne be sif bele atende paciente 28 paciente ia sala toma sala interna toma tahun ini difícil lah lemar kita fokus daru ne bemak spesifik ba paciente serah stroke Dr. Ho desafios ne be hanes mo hin Dr. Temi hanes ni heki lai equipamento ser ne be específico lui ser ne precisa to halo operação no precisa to halo scan to ia kakuta mai be durante o pasien balu ita identifica sirne tama ya kategori dane macam menos sa solução maka babai hane sama doktor neurologia médico especialista ya neurologia halo hodinune bele atende itania paciente sira ho condição mora sirança ne mesmo ita lai equipamentos ita esforço toma kita halo ita fo tratamento conservativo baseia banine clínica nebe maknia hetan bazia bandinia be grau moras nebe maknia hetan ba stroke ne rasik severidade stroke ne rasik ita fo kono ba morg ita hotu iha ita hospital apa level hela ba morg sera ba stroke nia iha ida daruma stock out mabe nafaten ita sempre hetan disponibilidade ai morg sene ita nafaten fo atenção máximo maski ita hasor hela desafios maybe paciente será stroke ita nafaten fo atenção nebe máximo sira nebe tama ya taxa mortalidade ne sira nebe babai mai la consegue salva sirnya vida ne karena sira ne mas tama ya kategori ida nebe ita lai equipamentos atau hal tratamento nega winsa sira ne bemak mai ho agora de la mutu kona ida tama na mortalidade tasa mortalidade nene numero mortalidade ne bemak ida sira mai ho sirania grave stroke ne severidade stroke ne grave kata grave
atau siramai ami iha puntusaun nebe mak fo ba paciente sira ho stroke sira nebe mai ho naton o mild sira nebe mai ho moderate sira nebe mai ho moderate to severe atau ami iha puntusaun sira ne banera paciente mai tamaya emergencia ami halo CT scan ami fo puntusaun ini bazeba ni puntusaun ne ita hatena ona kata Paciente kategori dan apa? Tama kategori ini. Sekarang ini puntuasan mak 20 baleten o tama na severe então amimos ia dever toma atau explica para pasien ni familia o dinune paciente ni familia mas bele hatene kata ni pasien ni kondisi grave. Botutu ita fo, botutu ita halo, mai be bazeba nia responde ba ai morok ne rasik tamba ni mai kondisi ni dia grave ita tem que explicar também nini probabilidade a tumores nemos que compara fila fale o compara probabilidade mate ni então ita tem que explicar baseba ni ponto saune ita explica ona ba família ita hatena hana sa doktor na lojo hatena ini condição ita ne iha na saun avançado atau equipamento completo mas quando ni mai makonia puntuação de uma boa sana ne difícil lá lemar ita atau yang lain esperança atau moris iha ide ruan ne bema kita salva mai ben ia hela honi ne vida stroke ne rase sequelas ne ben hetan mai be ita salva ita esforço iha ide ruan ita salva Doutor, kuliah kona ba moras stroke karek mo moras stroke ne ita faheba kategori o fazedamente. Por exemplo, ema balo ita ni kondisi moris lorlo ita la nota dehan nia iha ona sintoma stroke. Mas de repente ita hasoru falnya de repente nia moras ona stroke dimang kleu kona ibung kleu kona karek iha moras stroke ne iha fazedamente kona ba oisa ema ida tu sofre kahetan moras de stroke ne. Moras stroke ne rasik ita baseban ni konsepto ita defini di dia ni definição net saja stroke hanesan evento neurologia nebe mai acontece ita la espera de repente nebe mak sintomas o sinais neurologia ni hanesan ibung kleu ain sorin 5 sorin força la hija muta o inhalai balance la hija consequência husi saida husi into pidu o itenia arterias nerasik maghalo into pidu yana ba sirkulasan lato yana ba o belemos arteria nemak bele nakfera nebe mak hamosu tipu stroke nerasik o inrua iskemiku o hemorrágico jadi buatnya acontece stroke acontece itanain lahatene agora hau dia kela ora sini sayo sini tuliman tos arteria taka de repente entupido de repente hau kuliah la diaktia o arteria nakfera de repente hau muta o inhalayan ba mono yana ba jadi la espera ita la espera anel ini concepto o inhalayan evento neurológico nebe mak acontece de repente no la espera famosos síntomas o sinais neurologenia consecuencia hosi entupido o nakfera arteria nebe mak oreran maya kakutak ikus maya famoso moras stroke iskemiko o hemorrágico. Doutor, iha kala caso balon nebe durante itabot halo atendimento antes ema ida hetang ai lima kleu ka ibung kleu ni iha na sintoma por exemplo iha na sintoma kona ba stroke ni iha kala ni mai ona ai lima kleu ibung kleu ne sintoma stroke mari na mahir ema ne sidok tama ya kategori del ain ibung kleu ka lima kleu mai ben nia iha ita bele deteta nia kata ita bele deteta seru ita bele liu si saida ida hare paciente ni atenção paciente ni nia fatores risco moras nebe mak ni hetamba
hanesan orsire ita se temi karik fatores risiko sira nia ho fatores risiko sira ne bemak iha hanesan tensao moras fuan hanesan moras salamida fuma hemutua sesi nia ho idane agora itenia meio diagnóstico ida mak ita halo doppler ultrasound ita halo do ultrasound anda ita belehetan arteria nerasik iha grasa o iha nebemak iha lemak nebemak taka iha neba ita belehetan iha ne ita começa una hahu saira tratamento preventivo primaria ba moras stroke nerasik hanesan nos oin hautemi pasien daruma nyasinti ladunya mambanine kondisau depois daruma oin halai depois diaktia filafale daruma ulun moras depois diaktia filafale itare ne fatores risiko sene itamos bela recomenda halo anesan oin MRI contrast o CT anio anta ita bela identifica buat rumah yang ini ulun ihane ita bela hahu tratamento preventivo primaria ba moras stroke nerasik ne da fase da be inisio ne anesan ne fo aviso ne ita hahu ana tegi hak besikan ba centro ba saudi sira ka hospital hospital ema balu de repente ibun kleuta dia filafale atau ne lava hospital tamba de repente de sorendo forza laya liutia minuto balon ora sira ne sente recupera filafale ne lava hospital mai ben ho fattore risiko la ne fuma ela hemotua hela bokur hela ladun hala exercício físico atau diagdet ihane sekondunya hatene populasion hatene idene alketalaba hau sintomas so sinais stroke ne bemak abija on hau anta belak basic amba medikus sira iha timor tamba neurologista numero ne bemak kiglio belak basic pa medikus sira centro saudi ne bebesi kau identifica lalais fatores ne contribuir makas ma hanesan doktor intem ini diuse hahamos bebidas yang nebita konsum iya factores yang bemak kita temen factores non modificable o modificable iya non modificable maksaira hanesan idade ne bemak mais kona stroke ne makosi 40 baleten até 65 anos depois sexo mane o feto quase hanesan net mai be maioria porcentagem makasleu bahia mane rasa atau hanesan net nia qualquer atau metan atau mutin atau mistisco nia kona qualquer sexo ni sexo mak hanesan mane o feto kalau relação mak bel kana bot sexo ba ema mane iten mane o feto mane ba sexo ne feto ho mane sexo mane o sexo feto ne a maioria mane mak o número botleu depois os fatores risco ne bemak modificável sera mak hanesan tensão arterial as hanesan moras fuan emasal ne bemak o moras ramida emasal ne bemak o moras metabólicas sera kan dislipidemia liu kolesterol o triglicéridos ne be as o sera ne bemak o habitu toksiko sera hanesan fuma hanesan hemotua hanesan droga depois consumo droga depois factores psicosocial sera psicológico sera ne bemak importante hanesan stres depressão sene idene ho tu contribui baya hamoso moras stroke Doktor, dengan risiko ba emeser ne fácil atu kona stroke ne 40 baleten. Ebi tahari itenya realidade ya Timor Leste ne. Ia balung idade ho kelamos balung kona te stroke ne karek tamba questão saída maka. Ya. Interesante la rimar itene perguntas ne. Mayoria kona ita oin en geral mayoria 40 baleten. Mai be itamos hetan paciência ra ho stroke 17 anos mos ita hetan 18 anos mos ita hetan ita atende ela e ita no Hospital Nacional Guido Baldares
Até lavar aqui de foi mores mais mas setan stroke. Stroke bele kona qualquer. Bele kona idade foi mores mais bele setan stroke. Iha idade pediatremos bele setan stroke. Iha idade adolescente ne memang bele setan stroke. Tambah saida. Iha fatores ne memang balu ohin hautemi. Iha lavar ki o adolescente da lavar sira bele mores fuan. Sira bele problema fuan. Atau iha problema fuan atau salah satunya ita oin hautemi nia mekanisme halo intupidu. Hosi fuan nerasik forma rangka fuak dia bomba ba iha itene kakutak atau iha itene kakutak ni arteri ni kik atau ni bele halo intupidu iha ne ba. Seni halo intupidu iha ne ba atau halo na stroke iha ne ba iha kakutak. Jadi bele acontece ba cualquier fator seluk mag sira ne be ho problema madam blood disorder problema ho itineran rasik belemos halo stroke problema seluk belemos iha itine vaso sanguíneo kakutak ne rasik bele hamosu malformação amedian malformação arteriovenosa atau iha malformação ne rasik iha cualquier momento ne bele nak fera atau iha ne ransai ni hamosu iha ne ba stroke iha ne ba jadi iha idade joven 20 tal años 20 baleten até 40 anos hetan stroke tambah ida nia fatores risco hela nia fuma makas ida ne salah satu faktor Fuma hemo. kontribui ba moras stroke. Jadi oin número barak mak hosi 40 até 60 mai be ihamos amimos iha pacientes el nebe mak hosi idade agora daun ami hala estudo ni hosi 15 balete to 40 mas ami iha tu pasien. Doutor, qual quando ba hemo, droga, fuma, ida nemos risco fatores nebe contribui ba moras stroke. Dalam barak li hari itu ni situação real nebe akont iha Timor Leste. Dalam barak li mato hahan mas escolha oh idane ketahan idane contribui ba stroke. Mas o doutor bele explica klian li tan kona ba kar hahan rumah mas bele contribui ba ida bele hetan stroke. Itane dieta saudável, dieta nebe mak konsum karbohidratos, mina barak lemak barak liu idanemos bele contribui a pembaruai haran halo itenia kolesterol as o itenia trigliceridos as cuando idane as ona atau salah satunya nih mekanisme cuando ho tempo nia bele halo placas iha itenia arteria nerasik nia halo formação placas kata formação buat oin mina ne teni hane ba Tahu hamutu kia itenia arteria nerasik ita compara de nam fahi honang karau ita sona hotu tia ita ba tau hela ia zelera hosik ne malirin ne belit misa nya mina ne belit los daruma ia itene iunus ita hangkar belit hela antau idane mo tama hotu laran secondo ni acumulação ni va ni belit laran hasta cualquier momento ni comienza halo y tenía luz y tenía vaso sanguíneo ni comienza clot y ni va antau dificultaran pasa atu entupido nah dificultaran to antau ihane belemos hamoso stroke. Doutor, ita hari realidade balon debe acontece por exemplo o doutor Dehan iha labar ki balon mos ita bela kategori ba stroke tambah dan ran ita hari labar balon debe moris mai ho deficiência ain limang kleo gibung kleo siran ita kategori how to ba iha stroke ne ka uinsa laya sira mai tama balu moris mai ho deficiência congênita nebe maklori moris mai kata malformação rumah nebe durante inan isrua hetamba o durante nia partos nia bele hetan trauma rumah ya neba atau nia bele hetan konsekuensia hosi trauma konsekuensia o
inservaya hemoi carbohidratos o fatores sene bema contribui baya malformação sene atau moris mainnya ho deficiente mental, deficiente baya motor, baya ninya be problema lao, problema colia, problema inteligencia idene la tama iha estro ne tama iha kemudian retraso mental ne bema bele severe, bele moderate, bele mais leve. Durante ita hare caso balão acontece, por exemplo, de repente emane dia aquela, de repente nia baharis fati, nia leve fati no, de repente nia monu nia mate. No ema balon anesan durante ita acompanha balon mate ya hotel. Tarik idane tur doktornya hare idane kategori hotu ba stroke ida insa. Kar sirane tamya ida moras fuang nebe contribui ba stroke. Sirane be mate de repente dal barak halaliu ba problema fuan. Tambah itene fuan hanesan motor fuan hanesan motor. Jadi motor mate fuan lalau atau mate ihne ba. Jadi dar barak mate de repente ita identifica nia causa tambah iha timor ita la iha be estudo ne be mais profundo ba emas ne be mate de repente ita solo ordet ba hospital hare nia isla ihona depois isla ia ita começa a la compressão bomba magnética ba ninia be fuan ne holiman compressão manual nebe mak la bela resolve ita soke ho desfibrilador ita soke bama la funciona antau ita parah ini antau ninya causa ita la bela identifica di dia kita hosi droga rumah ka ai moro rumah mani hemu ka o kita ninya tensão maksa de repente mahalone stroke fuan entupido iha ninya arteria nerasik ataka iha ba fuan bele nakfera iha ba arteria nerasik nakfera iha fuan ita la hatene tama lahe estudo familia la autoriza família ninia ema bahalo estudo anatomopatológica bakwa para identificar di dia oh ni mate tambah idane ita dalam barak timor la halo idane sen ni mate de repente ba yo emergency dan islaya ita la salvana atau ba baliu mortuario ne ba laur beliau ba umma sekarang familia autoriza baik koa estudannya fuan hode hare ni mate tambah causa ni saida mate tambah saya fuan laya fera kakutak mate tambah saya dan laya bukan ini organ sir aten mate tambah saya tapi timor itenia tradisaun itenia kultura la permite koa ita emo mate ne arbir atau itenia kultura mayan sini atau ita la bela identifica di dia causa mate ne tambah saja senia mate i hotel belemos ni hemo aimor belemos ni pas momento halo relação fuan la aguanta bele ne mate jadi idene la tama stroke mai be tama stroke kakuta ni la tama mai be belemos tama stroke fuan ni ne bela acontece faila iha fuan anta motor la lao bela mate hena ba. Doutor, durante i Hospital Nacional Guido Valadares, panghir paciente ida kona stroke, atendimento saida maka Hospital Nacional babay halo, ne bele fo tratamento ba itani paciente ser ne kona stroke ne. Ita iha modalidade ba tratamento ne iha oinhat. Debe mak ida paciente tamai ita identifica di dia hanesan ida mak ohin ita teme tratamento preventivo primaria debe mak ohin ita teme identifica nia fatores risco sira ita fo tratamento sedu ida fila fali tratamento fase aguda debe mak paciente tamamai ita fo atuação nebe lalais halo CT scan lalais pode identificar nia hemorrágica nia ischemic depois começa fo aimoro baixa pode estabilizar la lais niya condição durante
ninia fase aguda ne baseava ninia severidade pontuação ne bema ko ni hautemi ita fobane base basar ne auto depois ne saio si dane tamaona ne condição dia ita começa a tratamento reabilitação fisioterapia ia salah laran ne bele hetanqueras ou belemos ne vai até alta tema ita foi bele recomenda tratamento fisioterapia tu fali dane saída tratamento preventivo secundário tratamento preventivo secundário saya foi mor tensão nia foi mor karignya fuan nia tratamento karignya ran midar nia tratanya ran midar karignya moras tensão ita trata moras tensão moras fuan trata moras fuan nia rasik atunune label acontece também segunda vez também é preventivo secundária ori depois continua na fatin hal fisioterapia baseava ninia grado severidade ne bemak pasien he tambah jadi ninia continuação ne iha na fatin tratamento ne jadi pasien mai ita trata baseava ninia condição severidade stroke ne bemak ne iha baseava ninia complicação baseava ninia comorbilidade ne bemak hanesan nia mai homoras tensão nia mai homoras fuan ia balu ne bemak baisa homoras stroke homoras rins da laida ia midar rins ne ras ia balu ne bemak baisa homoras stroke homoras ran midar da laida ida balu ne bemak homoras stroke homoras fuan da laida então ia tratamento ne bemak multidisciplinar ami tenki bolu filafale especialidade fuanian especialidade rinsnian especialidade ran midarnian hori trata hamutu paciente ne então doutor atu recupera ne ita por exemplo paciente ida mai ho ramidar ho rins então atu recupera hus stroke ne ita tem que recupera uluk lai da ramidar ho ida moras fuane lai mak ida stroke ne bel recupera ka wensa baseava nia gravidade baseava nia causa segundo nia ran midar então ita trata iha leten tratamos nia ran midar da laida ruanen lauda laida atunune nia bele recupera la lais se ita trata de leten ran midar la trata continua nena faten hanesan mus fuan se nia ia problema fuan ita trata iha fuan tenemos ita trata bolu especialidade fuan maneja mutu management pa pasien tamu hori nune ia letan recupera nemos recupera ita discharge pasien durante iha paciente balung mos halota fisioterapi iha liur ma balung mos dala balung madihan ita kona mora stroke labele konsumo cigarro stroke nian cigarro abi tare paciente balung lebe hetan sugestão ka recomendação do doutor halot fisioterapi iha liur no mos konsumo cigarro nebe específico ba moras stroke ne rasik ada data hanesan neurologista hausera recomenda bahane pasien sirawa stroke fuma cigarro hanesan tratamento ne hausera cigarro específico ruma ba stroke lai cigarro ni mengano nikotina ne substansia ne bema kladiak ba iha itene kakutak itamba fotan filafali dane antau nie bele contribui hamosu tam filafali stroke segunda vez fisioterapia iha pasien balu ne bemak problema ho columna problema ho itene ruis nese sirba hala operasaun como ihene itene ne operasaun laia atau sirba hala operasaun ba hospital ne bemak ita refere ba sira bele hala operasaun hotu sira bele hala fisioterapia hene ba hotu mak sira fain filmai mabe kono sira filmai na sira continua hala fisioterapia iha itenian ne bem fatin rua ida Centro Nacional be Rehabilitación be korane ba ida itenian gidu balaras na rasik nebe itenian fatin facilidade iha la sira fisioterapia iha liur ne tambah sira ba dia hala operasaun rumah iha liur antau iha ne ba sira hahu kira sanesan oidin haudian gatak fisioterapia tahu sedu
selama 48 jam ita começa a hau tahu yang bahasa rekomendasi itu será hal itu fisioterapia yang bahotu mai continuação ini Eman nebe kona ona stroke iha esperança ka iha possibilidade bele recuperar nessa filafala nessa normal iha galai iya hana pasien barang iya balu serviço normal balu funcionário bem stroke lá filafala fisioterapia fulan fulanat serviço anessa bem depende banini severidade ebe mai mai makas ita tratamento cedo tamane makohe agora dalam organização be stroke moras stroke mundial nian fuat ena kadak every minute count tama mai cedo trata cedo belemos nya recuperação lalais belemos nya envolve filafale nian baya sociedade halau nya serviço anesan ema bye balu ne bema helaho bida stroke nerasik konsekuensi bida stroke nerasik helaho condição disability nema anesan onatemi cada quase mundo ne cada tina ne ema sekitar quase 94 milhões ne bema living effect osi stroke nerasik iya kalau paciente balong la precisa consumo ita categoria ona by stroke mas ela precisa consumo ai muro no nia precisa halo exercício no consumo haha nebe seguro no ne bela recupera filafali depende banini fatores risco ne bema contribui bahamos o stroke ne karignya ran midar precisa na fatin ran midarnya karignya tensaun na fatin hema emor tensaun karig moras wannya na fatin oh sekarang liga ho anesan kolesterol liga ho habitu toksis orang san fuma lafu hemotua nesana ita bela evitare tanesan oin be nene ita recomended para una cigarro halo exercício lor semana ida biasa ita recomenda normalmente semana ida 128 minutos ita bela hal exercício ne memang ita bela la bela obrigaan foti besi ne fila vale konsekuensi sel bela mosu fila vale então balo ne memang kita rekomenda de ida ne fisioterapia ne bela melhora ne maneira ida ne be diagnosa maneira ida ne be oh ita promove vida saudável han toba dia evita estresse sirane hotu bela reduce stroke nerasik. Tua experiência doutornya durante ita bot halo atendimento do paciente sira. Mais ou menos paciente ida nebe kona stroke no nia faz a recuperação na tu fila falva normal nia han ocupa tempo totina hira mais ou menos. Iha pasien nia tama mai baseava nia tipo stroke nerasik. Se nia ischemico ita haremos nia puntuação né. Se nia puntuação né entre moderate base ver bela ia sala máximo 5 dias kita harus ke uma depois continua fisioterapia ne bela fulan fulanat ne bela musumai laona ia hemorragia hanesan bah semana ida kita bela rekomenda mas depende ninia severidade ema stroke tu hanesan maione severidade ne beki niña probabilidad de atubar recuperación lalais no 90% niveles dia lalais recuperamos y el filafale más moderada va severa niña probabilidad de atubar recuperación demora nomos filafale va ya vida normal ne daruma 70-80% sana hoy de neve severa anesan tem probabilidade de atubar recuperação atubar morte minim lalimar jadi depende ba pasien ida depende ba ninia grau o severidade de bemak nia iha ba ihane ami biasa fo escala puntuação ida nis nemak determina atau nia dia kelais atau nia recuperar stroke ita bele prevene stroke ita bele trata
no stroke bele recupera. Ikus liu tambah questão tempo doutornya mensagem para público relaciona com moras stroke nebe cada lorong sempre número sempre aumenta e itinerário no museu mundo tomak lilu especial para Timor Leste. Dia anesan Timor-Leste doktor neurologista nebe mak ohin loron iha loron mundial moras stroke nian ya mundo hotu celebra loron mundial moras stroke nerasik karak hato mensagem de ba itu bocor hotu ba população Timor Tomak nebe mak oin dadar mana kina ne acompaña iha amnia horário entrevista idane kadak prevenção ba iha moras stroke importante lah lemar sabe importante mak prevenção ia sabe importante prevenção ne saída mak itu tem que halo makanya sang ita sira nebe mak moras tensão ita sira nebe mak moras ranmidar ita sira nebe mak moras fuan ita sira nebe mak moras metaboliku sira san dislipidemia favor hak basic amba ya itene doktor spesial dia ida hodi nune bel hala kontrola nebe mak diak ba itene moras sane atu ikus mai labele hamosu moras stroke ne ba ita sira nebe mak fuma ba ita sira nebe mak hemotua ba ita sira nebe mak condição psicológica larun estável stress botsane hotu favor reduz ba fatores risco sane atu nune bele minimiza moras stroke ne rasik bele acontece ba ema cualquier dia ita nyamoris hanoin idane mak atu fuhatena ba ita idane mak mensagem ba ita hotu kata stroke ita hotu bele prevene stroke bele trata stroke mos bele recupera dadar dia ba ita hotu. Então, obrigado para médico especialista neurologia Dr. Elísio Soares nebe marca na presença e estúdio Agência Tatoli onde explica baita bocira kona ba prevenção mora stroke iha Timor Leste maluk sira hanesan ohin iha mensagem lubu kida nebe Dr. Elísio dehan importante lima kala prevenção detenção cedo nomos atendimento ka tratamento cedo ne labele tama iha risco mortalidade ba emai danian vai hira iha na sintoma husi mora stroke nerasik tamane maluk sira lori equipa nebe serviço ba programa entrevista exclusiva ba edição ohinian hato loron diak e adeus.